Nikšić. Poštovani sugrađani, zadovoljstvo mi je što smo večeras četvrti put u našem i vašem Nikšiću i što možemo da upriličimo jedan ovakav događaj. Posebno se radujemo što među vama vidimo veliki broj mladih ljudi koji su budućnost kako Nikšića, tako i Crne Gore. Država se voli, ali svoj grad se voli najviše. Tako, iz toga razloga smo pokrenuli akciju Nikšić moj grad, koja ima za cilj da vama mladima pruži šansu da skrene pažnju prvo lokalnoj samoupravi, pa onda državi, da se napravi ambijent, da se u Nikšiću otvore nova radna mjesta. Za vas mlade! Posebno nas raduje plan lokalne samouprave i predsjednika Grbovića da će se napraviti reorganizacija radnih mjesta u opštini i da će se ljudi koji su istrošeni zamijeniti vi mladi, vi koji ćete preuzeti budućnost Nikšića. Apelujem na privredna društva iz našeg grada, apelujem na elektroprivredu Crne Gore da zapošljava mladost Nikšića, da ne dolaze u elektroprivredu da rade ljudi iz Podgorice, a Nikšićani da sjede u Nikšiću bez posla. Sigurni smo da će doći, kako iz dana u dan dolaze sve bolji dani za Crnu Goru. Crna Gora ide naprijed, evropskim putem, sa njom ide zajedno i Nikšić. Kao što su košarkaši Sutjeske i fudbaleri Sutjeske koji su imali u sastavima, u svojim sastavima isključivo mlade ljude, pokazali kako mladost može da ostvari rezultate koji do sada nisu bili ostvareni za Nikšić. To neka bude dobar reper političarima da pruže mladima šansu da se dokažu na visokim državnim funkcijama i lokalnim. Sigurni smo da je ova lokalna samouprava kadra da napravi ambijent da vi mladi dobijete šansu. Vjerujmo im! Na kraju iskoristit ću priliku da se zahvalim svim sportskim organizacijama iz našeg grada koji su podržali realizaciju ovog projekta sa nama partnerski. Zahvalnost dugujemo lokalnoj samoupravi opštine Nikšić jer je ovo prvi put za 4 godine da opština podržava naš projekat. Hvala Pivari Treblje sa našim stalnom partneru, hvala i produkcijskoj kući PG Sound, hvala svim sportistima, posebno zahvalnost dugujemo Kazinu Splendid i gospodinu Branu Mićunoviću koji su naši stalni partneri na svim projektima. Na kraju, hvala vama draga publiko, živjeli, nek su vječni Nikšić i Crna Gora!